أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الإسراء تابع. أما سورة الإسراء أنجر آية جلي 25 آية مغا أندورو بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما دمنا الله تعالى تكبر كما يجينا تجدو لا حركنا كرا كرا لين تجدو. وآتي ذا القربى حقه. الله كي كم مسرنا ما يقولوا كهكذا دوما. والمسكين وابن السبيل. أني فانتا أني تامجي. ولا تبذر تبذيرا. كانوا تشيني كتشيني لا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. كانوا تشيني كلا أولو كنا شيطان بالموي. وكان الشيطان لربه كفورا. شيطان كلا فكر ولا يعمله. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك. Allah ko sayyidina Muhammad ni ko don kabuma hine jigiya ka so ni nyini ترجوها. hine mi bo jigiya nyini ka bu mayoro وقل لهم قولا ميسورا. wa qul lahum qawlan maysura ga kuma kan do mai ka funyana ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ay kan ni bulu fergilin kai ga blay ngona na ko ay kan jigi kana ka bakhiliye de wala taj'al yadaka maghlulatan kidana ibulu ferge ka blay ngona na ma bakhilu tega magele afulu de ma maghlul yad fil kuma ni bulu ba ngona na atibo il faut dire mo ma atadu mo berata do de bakhilu ولا تبسطها كل البسط. ala be kana foni ni bela jelena ala mana bar min fana di makasinga bedi ka ba haliga musakati bolo kikano fana kere فتقود ملوما yo محسورا. ke fata ko da isigile mina to maluman ijala kile mahsuran ini misale e be do de alama e be do to so mo fana ka depansi abo to ko de la wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya kana ni ni Europa sega so biso nyuma njo rubolo ka nyuma sa e be dumana dumando ba ti te rusida ngabila haram kana ni إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ala ne be garjege foni mo ka mami adia ala kan garjege foni wo yakdiru aba kala mo ka mami na adia ala kan garjege gele ya rabbi ana majlisu muso ko ka do ko ya mi do ko ano ami do ka muso ami do ka chemo ya rabbi hamna ko mami na ala ka gila ana kala ne do fana nana ana kala ne korodo ana ka qur'ana bi kila ka do bolo di kana do ke ka to ba fatura ya rabbi ala ka hina sama ya na ka dembaya anaka famin tafanga ya rabbi ala ka danama ya daga fu ala de bolo ala ka dambela de lema ya rabbal alamin wa hakaza siman إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. siman yara korakado ana karu yare muqaddam korakado alen nana ni bara yake inshallah mi do kai ala ka na jige tugo إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ala kera dugule masai ala kera yeli masai ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. wala taqtulu awladakum min imlakin Qur'ana dia ini ke baru mau Qur'ana dulu sih kita para Qur'ana musliman ya naba ko maza khashyata imlaq أولادكم خشية إملاق. naba ko ayat baru wala taqtulu awladakum min imlaq akan adu faga fataya kama akan agak ane mamu be no bita mo godi ka ken na fulo abela jele mi donu ko wala taqtulu awladakum khashyata imlaq bedi fataya ni siraya wa ni ayere ka fataya ni ka bidala abato kele ya ala ko toy نحن نرزقهم وإياكم. ayo na ba fa nahnu narzuqukum wa iyyakum maka de ko nahnu narzuquhum akala ko ne de bulu garjege wa iyyakum an aw إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ko den nun fa galif le ne inna qatlahum kana khita'an kabira ala ko fili do mi fili bayde fi den fa na bulu kama wal ma ti den fa fanta ya kama ni yake ni misara ولا تقربوا الزنا. ala ka kana gere jere yala إنه كان فاحشة وساء ala ba سبيلا. kera ko duguye wasa sabila na kera sirace duguye ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ala ka kana nim faga ala inni min faga ni ka haramu fona kera sharia ka chen ومن قتل مظلوما ni ma min faga ra itonyene فقد جعلنا لوليه سلطانا. ni faga itonyene adma ala ko kanye dalu gel anye dalu bangine ke di wali bi aywa su bi shi bawi ala ko de ko dalu pere bu bawolo ka papale ala e dalu di aw ولا يسرف في القتل. ikana dan sago faga ni la ko e jume ni mo ka mo faga iyara ka wuli kana sharia la gasinga na muruta wal maka marfata ka chati la ka yara faga ni kera fulai e fana bi kila kana faga islamia sharia la parce que ye kirti ga ye
ala bin kana tajiru saraka fala yasir ala ko kale pere wudi makaba ala idale dalu bangine di mo dalu bangine jume iditana e sharia la sharia ba anobo jurubi sara ni tarana e sharia la ala ka sharia automatique bi mina mi do kasola kalo kononton kalo saba folo abu bokana kana nyingali ke na so hakila ijume abi fagawa wal ma bin soma de mine na wabe abi blagata kalo wora nan fana uba bokana ma mi fagali ke ani subal maw kana jo no na ma be ola kalo konontona ubina jo abi nyinga yala abi ni soma mine wa wal ma abi tajiru sara de kana ko tajiru sara wa fa ko yere nyana Allahu akbar ninde la ka Saudi ala anga maliendo ana arabidendo tifa farafin da jade ko sobe arabidende to kulengala kasiga muruturu maliende ko mate ka fa Allahu amaja Saudi ala de ma den kesa docteur Idris Sogodogo fi kajolo ale de kesa la karinyana kita suka kesala kali leo bila kali suka foi to aso ko ni kara Saudi ala otomana tirma ngundo deni boy petini me fagali ke arabu den setigi demba de do afaye multimilliardaire saoudien akene ne ba fa bolo kama jare otomana we de meno ka do ka sola kalo saba folo utara boka sola kanani farafin kanyim sarai mi akuna no fai ma kau tara nyong kumbe yeno sisa ko ga kuma asal maliya mun be kudu tara ko tokoro bayi emnin de fatura kuma lega don dala na ga bodala Saudi ala bere go ijo orola Allahu akbar kalau sabab fola yono che ay intervention ke kata ay proposition do ke kata kwa ya no kata nyon kuma kalo sabala ko ka fa farafin ke ka real million lenda Allahu akbar na go ga do real du contract ti sa fala chulo mana ngo ka chade farantale lawo ka do real million ke lenda ma ka ka ita ke lenda ma jida aka diene ben fagali ko fa nuni tere momi ni sara ni se ka wuli bile nin kele de bale bolo nin fana fara ka be gala da to maliya maso pe kalo wala na sera ay tibla kata fo mali ka ka fon akan na folo aba clan fly aka gena folo aba clan fly ka fandele di maliya tema aka din to en kwa kana so denga faka kwa maliyan kai ko petu Allahu akbar kalau konontona ko presu yere malakiya mo Saudi yere presu yere bora masaka yere so mo bora kana arabu kai de afa farafin kai de maliyan kai de ko maliyan kai ma son petu ko chena na fa ya kana fula baka na fulu bese ba to bala biyo biyo ba bolo funa kara ka dukelo bi jida lere bi ta shigi akato denga to yeno kama so kalau konoton da kalau kasura kana nai ubina nai kana nyesiri ni ya nyesiri to mabulu sir ko fe ubina khutuba kala hadha jazaa'u allazina yas'una fil ardi fasada an yuqtalu aw yusallabu aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfa min al-ard khutuba kala kasura ka muru korata ka chenyi nga peut-être ahina bina mina labana akuka kumulo ko ya kumulo tike ngara Saudi mo ko klana fly dogo ka kun kan wari mina dogo ka nya machara fala yusrifu fil qatl ana ko fala yusrifu fil qatl kana dan sa ko fagalira kana kene fala yusrifu fil qatl ko ran jume ay ka mo ko faga dore baraka singa ta faga de ala ko te fala yusrifu fil qatl makam wilalo innahu kana mansura badai ga hakila jume agalera badai ko agalera ko jume
Akang aja. إنه كان منصورا Mudru. Anjalan. Aku kan. Ana ustazu dogo ka kun kanga sondiya la. Abana. ما خير الرسول بين أمرين إلا أيسرهما ما لم يكن. بسم الله. سؤال بسم الله. بيو. فويتي يبلي. أبانا بيو. فقالي يرى يجرمو بلي. بيو. فويتي لا هرا جوري. تبتار تبتار. تاكل دينا فلسو. ألا كان بيسا بابا. أيوة. إنه كان منصورا كوي كون فلان مرجع سليمان فودا إنه كان منصورا إنه كان منصورا على كوكيد منا كنا دانسكو نموغي كموغفا كسينا مرفتا كتافا ككيد تغيري ala ki kana jede innahu kana mansura ki de mana de maso abina faga ngani yere ya tigi faga ni su ma mena ke do mena faga ni kera fulai ni ayeka mo ko faga atmana abi faga o nyoyin e fana ya le faga e fana bi faga abu ke ten aha بسم الله أيوة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الله سبحانه وتعالى في التنزيل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظيم الله بفو قرآن 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 بالكلام ولا نبي التفسير أنا دمني أنا دمني أدرى وفرا على كالجوم من نبي هنا ولا أبو كل قرآن أنا هديت على كمبة أنا توكل نقول لدي أدرى كم دو بكرة دي قرآن كلي نكما جيل بروورته ما أنا كم كيف كلي فوري تكاين كمان نافرت من القرآن دايدي أنا لم يلوكه nga hakili to ala hadsa ala ka fara ka jonka abi hina minu la qur'ana ka ali yoro mina aya futugo mina fala yusrif fil qatl ya man shari ga ngam nikani nabi yusrif fil qatl mi bedo akon nana fagali kirai ma kilin faga au ka dini ka tamba tan faga ka ju kon nana hada israfun fil qatl ay dan sawuda fagali kirai ma kilin faga mi fagali ga wuri ka faga ba au ko auti da uma de o ka goti yɛrɛ fa bo de fa ko parce que min fagali kɛ ko jɔyɔrɔ foyi t'a la n'ale fagara ko ka ye quoi ah non min fagali kɛ o de bɛ faga nka an k'a lajɛ o ka du kɔnɔna na o ka du yɛrɛ duloma an b'o de yɛrɛ de boyi kullu hada israfun fil qatl nin bɛɛ lajɛlen ye dansago ye kiri kɔnɔna na ala yɛrɛ de ko ala ye dɛmɛ ka ban mun dusu b'i bila nin kɛli la ala ka hakilima d'a ma أيوة الله كان بيساوي وهكذا إن شاء الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن الله كان أجر يتيم دينك نقول لا إلا بالتي هي أحسن فنا كلا شكو من كاي كما يتيم دينك نقول إبي كرا لني شكو جمعة إبي كرا لني شكو مية أو أكا تكادي مغامر ما من دي جوكه ولا سا نقول يوم بلالي saraka jaga bo kana du parce que dima dana na bolo blale ka usa jaga du bo abuna to jaga bo la ko wari ba na ko tuma kira ka kana so ne jati madenga na bolo blale jaga ka du nga ba o tuma bi commerçant do ma alba fara ga jago nga bi jago ka tonam ni soro flado na soro aba abi jago abi atonai aba kila ani yati madeni nyogante walma akadota ala walma rabi je ka tono be jele ni yati madon mabara ko ta ba shi ko ta ala purge na pulin kon kana bando do ala ba anana ga yati madon ga na pulula fona kara chugo mino kan no de ka tangai walma nu bi ga so aiwa seti ere mala ko fali akul bil ma'ruf ni ga so mo kana so ta ibi to ni to fona kan na pulula ko ka dumini yati madon ga balo be bala wo chugo de la حتى abana
ata garanti wa bana to na ma tu ka do fa na min ba che afa muna wa ka ta ka singa ta traffic ko do kana fa mon ka mine bo sana de ala kan be sana ba afa muna na chena ne ala ka chena ala ka latiga abana abane ko حتى يبلغ أشده fuka ke baligu ye وأوفوا بالعهد ala ko wafu bil ahda ya kala iru dafa إن العهد كان ko مسؤولا la iru gere ni ngali fenye وأوفوا الكيل إذا كلتم ala ko aga pa sumani fen no ye panu ye akulu dafa na ye sumani ke وزنوا بالقسطاس المستقيم aka peseli ke ni peseli ke la yemunun kelelo ذلك خير وأحسن ala ko تعويضا ni hera ka bo wani ne koro che kai ولا تكف ما ليس لك به علم ne problème bi jamana ko ya min doni te mo wala da adama de no tubugo ko tututu mama foi kala ode ba ko ka ta dine ne fa adama do nya fa ba ko sakere nango ya yiso la takfu ma laysa laka bihi ilm kana tuku fe ko fe min doni tila de ala ka kuma kala ma bina min la ma ako tubu ako inna maza إن السمع والبصر والبصر ani nyabi ni والفؤاد ani dusgumi min miri kullu ulaika kana anhum mas'ul ako ala bitani ni ngali bela jere kala hara jodo ولا تمشي في الأرض مرها ikana tamadu kolo kai ya dale du mo do na toy mo do bi tamadu kolo ka waga ayi ba fo ayi ba fo ala ma le dan du kolo kira de la ka fa ka sahaba wi ako ala du kolo choro ni mo do e ma mun ko ra awje ko kana rajulun yatabakhtar fil mashi abi ja'lamu kiyada ha yatahajjal abi tamara tama gena ibe yanfe abi be yanfe ni jamana yayi ku faisal ardu tujaljilu bi do ko suna ka kunu ce الله أكبر sabo kra ni na ko ga ko ni gera manden te mano na mun ko na awnye ayo ko la shide ibi do era bi do na to avion mi te mo lu bolo kama fe ala ni wali ke hera ya aha Suleiman إنك لن تخرج الأرض ala ko sega du ko lo choro ولن تبلغ الجبال طولا etu kulu bo jengena كل ذلك كان seji سيئه uhu inda rabbika makruh ko num bela jere juguman kara fen ko ne ala yoro de ذلك مما أوحى إليك ربك من ni ne الحكمة baye ala wa halu ke man ni mi ka bo ko dongna ولا تجعل مع الله إلها آخر wala tajal ma allah ilahan akhara igana mo wara fara ala kande ala ko ta ana agna shuraka ani shirki apale de bukari janyo bayala ni kibale ala ni fara fara nyo apale ala kar la taraktu wa shirkahu apale bi to ni ga do iko batu e bi ale ala bi mo wonya ka faro kan pour que dora bi te do jana mako apale mako ala istidraj akara sababu ye ka do tigi chamanda yarala kasoma chamanda yarala istidraj mai de istidraj do ko karaw nyanya chamande Selama Abu Bakar ta istisqau ka kuma la kala de lesanje la santina. Ba mana mutu ka to son famina. Sambo ganga bo to son yoro la ni se daraji. Allahu Akbar. Ni ma ni famu be mun ko. Ko to kana ko le fa ko ye chen ko. Ma kuna go ya kuma bi mo oda. Ko tugodi ko sigati jimana ko fa no fa na elegase. Mo ko folo. ala ka gisa ka tira kuma ne mana nata فتلقى في جهنم ملوما akono مدحورا kera bina keru jahannama kono maluman ijala kile madhuran iyo jene ka ala ka hinana afa أفأصفاكم ربكم بالبنين ko yala ala de au sugandi ka den chama de au ma kuma kafiru ko den chama ta ala bulu kala yare de sele no den chama ko law ko fu ita bo ne den muso mo te ko mele ko be muso ko mele ko ya ala de muso den chama ta ala bulu ta ala ko ka bako أفأصفاكم ربكم بالبنين yala au maba au kere ni chemai واتخذ من الملائكة إناثا kasara ka muso mele ko mina ku ka ale ala yare de muso ya ala ko te to إنكم لتقولون قولا عظيما ala ko ka kuma ba ko de ولقد صرفنا في هذا القرآن ala ko chena ni tani ka sege ni qur'ana ina ليذكروا wala sa mo bi ka kusmani ke وما يزيدهم إلا نفورا ala ka tu jidi fo ila fo na kera ngoro ta ka boli ka bo ala ko de la suri ani ke قل لو كان معه آلهة كما يقولون kala ala ko te afala yatadabbaruna alqur'ana yala ta ka si qur'ana in koro lawa
walma gogoro de be dusukuna dusuku na ti sira qur'ana qur'an la me gogoro bala ka sogo Allahu akbar ana de kote afala yatadabbaruna alquran ata ta si qur'ana qur'an lawa amma ala qulubina aqfaluha walma gogoro de be dusukuna wa dusuku na ti sira qur'ana qur'an la me adusuku gogoro bala sogo le do adalil jume kira ko hadisa ko alqulub tasda kama yasdau alhadid kira ko ta ko dusuku zo ba mine ina ko zo mi daga bina chugo mina ma mine kimia o kala ba kala ma bi wata yati alhadid min as-sada ma zana fa kimia mun me na ga sati za tin kimia yahya daud le shimistuyi burge zo kana daga mina hunaka badul kayfiyat تسخينه إلى درجة الاحمرار ثم تبريده في الماء إضافة بعض الفلزات إلى الحديد مثل النيكل وكذلك اختلاؤه ببعض المعادن دسكون فرق النجاة زوج أنا نجاة منه بعد كان ونجرمانا والمبام نكمل به دسكون فانا فرق زوج أنا منه ko zole dusku mina krakoti nimba bwala ko de qur'ana qur'ana dusku zo wala ene de qur'ana la medu أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأول aku ya atata si Qur'an ko la wal mafena na mami mana au mo kete meno mawa ana siga Qur'an la mede na ka diga siga la mena ka diga to ala bino fanya nyefe ako chaw munu be nu yake mo ni Qur'an kala no lu nyira lu nya lu wa wallahi ko chaw bale ala Allahu akbar tilma ala قل لو كان معه آلهة كما يقولون كنا صار ما ربي كفر على كينا بابا جومي إذا لابتغوا إلى صراط سبيلا والله كل ما هو كمشراني نكتا لا رجيما كمشراني نكتا ما سبحانه وتعالى عما يقولون على سنيرك وفما وفم فعلى ما علوا كبيرا قرط الله قرط با تسبح له السماوات السبع سانقول بيلي ولا سبحان الله فعلي والأرض ومن فيهن أنا بيقولوا أنا فم بوني نيونche وإن من شيء إلا يسبح بحمده أنا كنت أفهم فويتي نود سبحان الله فنالي على توي فكتاب لا دابا ولا فكتاب لا دانتان ولا بلاجي سبحان الله فنالي على توي ولكن لا تفقهون تسبيحهم والله أو تقول سبحان الله فجوا أو تادو دابا بي إم فنينا ما دون نم بلاجي لما على سانيا فنينا ما بي دابا بي جهل دابا كم ساني كافري كافري على سانيا فنا كراي جاي كافري جا كم سا كافري هاي أجاب على سانيا daba kam sakafiri ala ranka to ulaika kala an'am balhum adall ala ko daba kam sakafiri parce que daba kan te ga sugodu kafiri mi faga wulu yere kam sana e parce que ne wulu ci ni bismillah ya na e tan faga do ne kafiri e tan faga do wulu mam sana ya wulu kala lenga sakafiri ala kan te kafiri am ala kan kafiri bwana aha innahu kana haliman ghafura wala kera munyu masai ala kera ya fa masai وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا أكو مي حجابو شيزان بيني مغتي مامون تيجي من الآخرة جودون على بيتانا ديما ني قرآن كلا والله وجعلنا على قلوبهم أكنة على كان يكتبون لك كافرون من دسكنا أن يفقهوا أي الله يفقهوا ولا سوف نسكافهم وفي آذانهم وقرا أن يصلون بوكلوكم وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده كنا شيمه وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ني مكيل الكفر قرآن كنو والله على أدبارهم نفورا وبلا جرين بولو كودو كفو القرآن كارانيه نحن أعلم بما يستمعون على كوبي من لمن على جبادون إذ يستمعون إليك ما من النبي قال لمن كتا سيدنا محمد ما وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون أقول ما من النبي نيونيلا ما من النبي يكون تونينا وبنا فوق نيوني كنو إن تتبعون إلا رجلا مسرورا أبغى تقول سيدنا محمد من قال ما بوني ندون كورتيلا يا بونا كابونا كورتيلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال أبغى أفلي بكرة إن دليل دقون قصي كذا سيدنا محمد لا وما دعوا ما هو فتوى فنادو ساحر من سحرا وكو كارتيلو كاهن من كهنة وكو بغير دالادو شاعر من شعراء وكو دوغلي دالادو بيني بفكرام ala ko den shi amanya futara salo de kela krisi salo de kela da gini kana kira salo ko ga famin bala ko ga denga bala ala bu yen mbege ala ko ko yen dalon jugu ko se na muhammad la aha
فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ala ko tunna fala yasatuna sabila utisrai وقالوا إذا كنا عظاما na ورفاتا fo ko nam kera ko kunye warufatan wal ma ko mugu arufatu de ko mugu allahumma ya muhyi rufat wa ya dafi ala fati ako de ko mugu nyana ma ya masa rufati duwa wanya ko kala no ya durusi de ya muhyi rufat wa ya dafi ala fati الله أكبر masibau ne ba de ala kana masibau ne الله aha أئنا لمبعوثون ala ko yala on be kunu wa ka ka da ko ala yala on be kunu ka an ke dan ben kura berewa قل كونوا حجارة أو حديدا ala ko ay ke fara kure wal man nege أو خلقا مما يكبر في wal صدوركم ma ka ken dan fen wara min ka bo aw yero diskuna da aw yero fe dan fen min ka bo fa ka bi mina ka tema be ka aka ko وسيقولون من يعيدنا ko hanne ka biru nun ku ibuna ko man yiduna jonde bina aw se ga an salen ko fe وللذي فطركم أول مرة afo ko yuhi allazi anshaha awwala marra kika fu masamina idani ko la ga wala ba seki فسينغضون إليك رؤوسهم ngolo ko mi ye wala yene de dona ruusa kuma mana kuma fa garo hali ba be mo ko dole mana kuma fa tele mo ti da fa ina ni kuma bon ha ni le na ko di fa sa yana de dona krani ya fu doro siga fa bon amai de فسينغضون إليك رؤوسهم bunu ngolo ko mi sayyidina muhammadi ويقولون متى هو ibuna abuna ka tuma jume قل عسى أن يكون قريبا ko nya bina wuli abuna ka tuma jume buna kira re ni ngola abuna ka tuma jume ala ka fuyi asa an yakuna qariban ko wallahi adobe ulubin kuma ina ko nyere willa kana wallahi adobe aka surula يوم يدعوكم ako domi min adona ni ala bana wele al kiyama jodo تستجيبون بحمده bela jelemi wele ala jabini ala tanuye وتظنون إن لبثتم إلا ugono قليلا nyini nga kaka ginya so sigi ay ni 100 milliard hake mi ga do koloka ni adama do mulla la haraka daga ko nyini nga ay 100 joli ga bina be ko yawman aw ba'da yawm do ba ko kile do ba ko kile wallahi وكل عباده يقول التي هي أحسن afama jonyo ko ni manfo إن الشيطان ينزغ بينهم ako setana du ko na suli ka uni nyogonche إن الشيطان كان للإنسان عدوا ako setana مبينا. kera adama den juwe min banginelo ربكم أعلم بكم ala de ba awdo إن يشاء يرحمكم ngai ala je ala ba hine ala ka hine وإن يشاء يعذبكم ngai ala je ala ba awnyangata وما أرسلناك عليهم وكيلا ko senna muhammadu mi ci ku ka ko semay senna muhammadu la de وربك أعلم بمن في السماوات ko والأرض senna muhammadu e made doni masay fermi sankolo ndu kolola ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ala ko nabi man do bi anye do saya doka وآتينا داود زبورا ala ko anye saburu di nabillahi dauda ma ولدوا الذين زعمتم من دونه traka ka sahaba do ma ako nabillahi dauda ka kandia nyogon bola telma abse qur'ana kala na chogoni wa hadha sahabi huwa abu musa al-ash'ari ولي أشعرين كي أبو موسى الأشعري كرافة إن لك مزمار من مزامير آل داود كنا بالله داودان أكمغو وبو كان دياني سبحان الله فولي يشوغ ما كون نغم كان ديابينا أبو موسى الأشعري ولدوا الذين زعمتم من دونه أخويا أيضا ولا يمنون جتمنا أيمنون كون فجتمنا كلوك على يمين على تكيرين فلا يملكون كشف الضر عنكم ko wallahi o tidaga toro wili maralen tulu bolo ولا تحويلا o sega hali ko doni yela maka baba to hali segi ka ko yela maka bon ya chokola doni أولئك الذين يدعون ala ko lu munun fleni o buga munun wele يبتغون إلى ربهم kulu الوسيلة faradu wasila de mine bolo de nyiri kata alama أيهم أقرب ulu jumene ka suru alala ويرجون رحمته ويخافون عذابه ma min de ala wele direct la ni ma min ni fendo ane alate ayyuhum aqrab wasijjane ka suru alala yarjuna rahmatahu bi alaka hine jigiya wa yakhafuna azabahu bi sira alaka la jabani إن عذاب ربك كان ko wallahi محذورا ko alaka la jabaka ran janto yara la tanyede وإن من قرية إلا نحن مهلكوها ala ko dugu ba foyti ni o halakile an ulu halaki قبل يوم ka القيامة fala kiyama jodo nye أو معذبوها عذابا شديدا walma ne dugo nyank mogo nyankatale ane u nyankata gelena كان ذلك في الكتاب ko ya مسطورا so seben lawil mahfuz walanka
وما منعنا أن نرسل بالآيات ala ko sayyidina muhammad ma ko mi ma man yeli ke fiye kam banga ayo ke aw ma foy kama إلا أن كذب بها الأولون ko ni ga arabu ye prevu ni fe ku ke sayyidina muhammad ka kaba ko jirila ala ko ma banga kaba ko di ma do wara kama kaba ko ni la jawa de binyonka ala bi kaba ko jira la prevu na ko kira kana ni prevu bina ni bisungela bina na ma so do do halakili ba ko fe amo da be ke ka muhammad ka mande o halaki ko la we kaba ko fon ko ni fe ma so aha إلا أن كذب بها الأولون ma bo nyama folo mo re andalon tigaya وآتينا ثمود الناقة ako مبصرة mino misale di manye nyame di samuda ka ma nyengo lu ko fara ka nyame wolo ka labana tugodi فظلموا بها uya ko to nyanai وما نرسل بالآيات إلا تخويفا akon tik ka ko nuna akon ta ti foi kama illa takwifan fana kara baga ide وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ako mamna ne ade ko mai lamale kele kele mo ko akadonina وما جعلنا الرؤيا التي أريناك ala ko sayyidina muhammadu majeli fenke allati araina ka nye yefe munu ni nya girila إلا فتنة للناس sankolola illa fitnatan linnasi nyake mo ka jarabi de kama nina naka laka runya no ki sonfiyo ere sana yelen dalli ka fa sana yelen kara nyen ni kira far kolo nani ala ko nyeli fe munu girila ma ke foi kama illa fitnatan fana kara jarabi nina la lakari mauti son kira mo sallallahu alaihi wasallam asira sankolo la aye melaka munun sɔrɔ yen nɔ o bɛ sɔfu kɛ a bɛra k'a fila seli mun ye a bɛ tɛmɛ a sela ni sankolo melakaw bɛɛ lajɛlen ka taa se sidratil muntaha o ye jibrila ka jɔyɔrɔ ye ka jɔyɔrɔ yen nɔ ala yɛrɛ ko ta ko izi yarsa sidrata ma yarsha a ko fɛn bɛ ka sidratil muntaha a tɔmɔnɔ sun fɛn bɛ k'a datugu melakaw la kira ɲininkali kɛ a y'a sɔrɔ a bɛ ka couleur dɔw ye a ko ya jibril ma hazihi alwan akon ni couleur ne juma ko hada min amri rabbi akon ni bela jale ala ka yamariya de Allahu akbar ni ba couleur mununa sidratil muntaha o ya aljanna dai jannatul ma'wa de biyen kira bana ta maka ta san jibril ko kira ma ko ya rasulullah akon ne bi joya ya ko jibril ta ta boni ni so ni shuina an gana baitul maqdis ka sinni nabi nyuma ba ke bani ba mugan nani ka yala ka ta sangolo folola ka sinno melakawi ka foka ta se sangolo wolo nana ko tebe kana se sidratil muntaha la jibril ay ba fi bine blayano ako ya jibril afuna ya daul khalilu khalilahu ako teri ko songa teri blani yorena jibril ko man yaxtariqu bi al hudud dene bina hijabu traverser ni ne kata Jula ko kira ma ko ma minna illa lahu maqamun ye ako joro doni ni ba on belan se ka tanya fe kai ni taranya fe melaka mi nya fe o yele mi geni Allahu akbar wallahi mu kira yelu ga tara yoro dola kata melaka do soro ji hake mi mina sango na sigin ba bika suma ka bo alaka se ba yo dola ko Allahu akbar nin jamana ji o yenye abo suru nin jamana inji o ye nin abo suru o ta ala ka hinin makasana bu sɔrɔ ka boli kama se mun fɛ ya ala ka kaba koy ala yelu jira kira la a taara mɛlɛkɛ dɔ sɔrɔ yen nɔ a fankelen o ye tasuma ye fankelen ye gilasi ye gilasi tɛ tasuma faga tasuma tɛ gilasi ye dɛ a bɛ dugawu jumɛn kɛ subhana man allafa bayna salji wal ma a ko sani adu masai masa min ye gilasi ni tasuma asina olu fara ɲɔgɔn kan a ko muhamadu mandenw ni sugun fara ɲɔgɔn kan kira ka ye bɔ kabako dɔ ye jumɛn ye abdullahi ibn abbas ye min lakari a ko kira ma sallallahu alaihi wasallam a taara mɛlɛkɛ dɔ sɔrɔ sankolo la له ألف رأس في كل رأس ألف وجه في كل وجه ألف فم وفي كل فم ألف لسان وكل لسان يسبح الله بألف لغة لا يشبه بعضه بعضا أبو كتاب الإسراء والمراج قرني جوينا أبو كرتا ملكا نصورا السانقول لا بقوله باكل مالا akunono kele on kele nyeda bakele bala nyeda kele on kele da bakele bala da kele on kele nem bakele ba kono nen kele ngele bela jele be ala sanyani kam bakele an shini shiti kele Allah
koto ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan ako ni yefa mun jirila sankolola ma ke foy kama ni jarabite ni abaka gure adison kira tara melekal mauti sigilen sala sankolola ay foli blala jibrila ma ko foli blala kira gerla la ka foli blala fala yarud alayhi salam Allah ya mo foli sekram Allahu akbar. ako Israel ako yara itimaro yawa dan ko la kuntigi ne ni ako sara ka bele ka lujurani ni kra kara ako merkan mo ta ko ya ni e ni yara ko ya nya le chugodi ka ba ala ya le dan apa le ko ni bin chugo na tan Allahu ale sira yele na sira yele ako melekal mo ka ti ba don chugo ko na maden don sira hewa bayna rasul wa malakil maut ako ma don ako ala ni woni da jiri min fla sanfe ito ko sebenen do ala Allahu akbar ni ka sara wati sira wannin kelengele be gafla di bolo garjega bi jigini ni ani batu bi yele ni ako ni ga wati surunyana ito ko sebenen fla buru mi ga be ken nere mugo mai ko ma be kare kana be dala tiga da bela jere mi tugu ako melekal mo ta ko tuma na bi melekal bina ni chima melekal bina ni de ta da maden minani ko wati ba ko kar so ko ka fatura ko hala bala ma ko sa no gara ma no ba de mun be ga minare ko jugo do da Allahu akbar ko de bin ko baro ke fo ka ta blanco nona ako na sero ma misin kana ako mbi sora ga ni minani na pesi infla dola kelen kira ko te kay kelen jira la glalen ko bonoro la ay kelen jira la glalen ko bo tasmana abi dana me do ni minani ni ko ma sama ka bodro ba de aljene hine meleka uma ako jana me do ta ba sama ka bodro ba da jana me dibi kalamana ako ne min chugo ne la ba do ga ba da ma dende sora ni chugo ne la ako melekal mauti ako bi ni minani sura ya me ni do suka bara ba to ka ni sura me ga ni mine wala ba da ma den ni minani la halal me ba ta iko position jira na Allahu akbar ako kira mai tise goye Allah ako yeli manyima kira ko ba ga ye ako le salil amr ako ko nyiti ne bolo wa izan nida min al ali al a'la alla tukhalifu amra habibi muhammadan sallallahu alaihi wasallam yoro bele jelina wele bora masala yoro sidna muhammad ti sosoya na min hore bi ore bi jirala ko fatajalla malakul maut an suratihi allati yakbidu fiha al arwah fa iza dunya bayna yadayhi kadirhamin yaklibuha kayfa yasha kra ko ibo surana bi ni min surami ako diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a tɛgɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen I b'a fɔ dɔrɔmɛ kelen a b'a lamaga bolo kɔnɔ cogo min y'a diya kira siranna mo Jibrila de kira fara ɲɔgɔn kan ko b'an ye dɛ ni ne bɛna na don dɔ la k'i kelen dalen to so kɔnɔ ko assalamu alayka ya Abdallah a bɛ sin ka salamu d'i ma ko a ye Ala ka jɔ kira ko I bɛ sin k'a ye madal basar I ɲɛ filili dan hakɛ I b'a natɔ ye o waati la ani meleko bi ñoo fakana famma in kana min al muqarrabin farahum wa rayhanun wa jannat nasari an alaga mo ñumaye farahun lafiya wa rayhanun ani garje ga ñuma wa jannatun da'ima ni nemal jene ana nasari jane mete sa wiji meleko mo lugu petugo keni petugo bala tara bi petugo keni mo gaito mi sabali ana foto jabiruna wujuhahum yubu sikata ki yubu sikata julo ti petugo ya ki yubu sikata ya isa to de koy aso ni mabo folo Sulaiman anasa atuma kiramo sallallahu alaihi wasallam ala ka ko jirala ay noro teme ka hijabu teme fukata se hadratul ilahi Allah masala ya rabbi yoramina Allahu akbar suti na ba fa anisu kleti na ba fa aniki Allahu akbar ala ya jiga kuno yorde la ko attahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah attahiyatu lillah fuli ala tay az-zakiyatu lillah sani ala tay at-tayyibatu salawatu lillah du'a salama ala tay ala ya jiga kuno la yene defo alhamdulillah ala ya jiga kuno la ala kasaraka fa assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh
assalamu alayka ayyuhan nabi sallallahu alaihi sani beka assalamu alayka kisi beka ayyuhan nabi ala ka kira ala de beka kisi salatu ka kira ka ne de Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salataka allati sallaita alayha fi mihrabil qudus salatu ini assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh akli donna de ni ma ko faamu dara bisina ko la sita ibaka adada kun fayakun amma tamafla an bi saba al wara wa bi adada bani adam wa amwaluhum Allahu akbar zaman kali to na ngina barata ne ala kambe sawaba o tuma ayini fo kabe sanya tabika akwai Allah sinaga sayyidina Abubakar mankan bote radiyallahu anhu purge ka kira ne hake fa akwai rabbi amma ana Abubakar akwai sayyidina Abubakar biya wallahi anta fi makanin lam yashli ilayhi ahad ibi yomi dan kan madilika sai ya jamu sayyidina Abubakar foitiya Allahu akbar ni ekilente akwai summa hamamtu an akhla an alayya yaba ko nyanyi ni sisa mina nga sabara bo kasanya tapi dasi wa qulna dus ala bisatina faqad istafainaka wa anta sayyidul mufaddal ako sanya tapi dasi niga sabara barka mai ni ala da yisugandi fa anta sayyidul mufaddal ngebe kuntigi ala kisamandia di kuntigi mai Muhammad an yabe kira Allah sallallahu alaihi wasallam abuka sanya tapi da siga kira masa Allah ya rala summa dana fatadalla fakana kaba kausi ana farawan da an ta da koro fatugo dana fatadalla asunyana fatadalla ka kila ke fakana kaba kausi kusi na Muhammad ni ala kare ba ko kala na takse au adna kaga sunga temoga ibse ko nyaba basiri ma kazzabal fuadu ma wallahi ko dusunye ne kamun da bintige Allahu akbar ako ala o yoro la sigiri na bika latiga biki seven kamme latiga biki bika boy yasma sorry fala klam fon ba bika ka dukolo ka fon ka kanga ke latiga biki bika seven do Allahu akbar kira de o manka me o biki manka ay ba muru do jori bika to ni ka bala ako Allahumma ako rabbi irfa sayfa an ummati ako ba muru koranta ka bonga mandunga ako fa qad alaytuhu ala nafsi qabla an akhluqa adama bi alfi sana la yafna aksar ummatika bil hadith Allahu akbar ako ala la tigam baburu ako bi gatoni ne Muhammadu mandeun jore la korata ako ne ala ye nyen kalo la ka ko ifa adama dani nyen sa ba flai imane klan be sa ne gala Allahu akbar ako ala ya adama dani ka se baye bolo ka mele ko bla ka sujudu be ka Allah do ne fem bela jelen ko ka kla ka sigi ka jena ko Allah ka ko nabi la Musa fe da anida kan nabi la Idrisa korota ka ta sangolo nani nana ka jiye masaya be di Sulemana ma ka zaburu di Dauda ma ka Isa da ne ka kuma kai ne kun fa kun kuma kai ma ba ka fata ka bima faddaltani ne ka sama dia ko nya ala Allahu akbar ne Muhammadu ka dem Allahu akbar to bisanya ka tika ne ala fasa buta kuma ayayi wa maye mas'alatul khilafiyya mas'alatun ayayi wa maye ne te gereli ko ala yo bana qur'ana ko summa dana akoni nya adama da ninga sebaya bure kamela ko blaka sujudu baye akoni sidna Muhammadu dan ka bonne ala yere ka noro keren ne na ni noro to tikele Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam akonye nabi Allah Dauda ni jo son zabura la akonye sayyidina Muhammad ne son Qur'an na Allah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an wala kadatina ka sab'an min al mathani wal Qur'an al azim al fatiha ya wulum la Qur'an akonye dima o madida fa te bene to ma akonye ko
ni nabillahi Musa kuma no fe tana kon kuma na Musa fe turi sinia ka to turi sinna kulula hijabu ba kemeni ba mu ganna ni binani nyonche Allahu akbar mfrega kuma fe sania tabila biduni hijabi hijabu tinene ni nyonche akwai ni gonye jinya masa dala zelendi masa Sulemana ma akwai fakat shakkatu laka isman min asma'i akwai ni sayyidina Muhammad yare togo farane yare ala tobaka وسبحانه من اسمه ليجله fahaza فذو العرش محمود wa haza Muhammad ala ko akwai sayyidina Muhammadu ni nyenye togo bonne Muhammadu togola ngo Muhammadu ngo bora Mahamudu de la الله أكبر ala ya masamina ya tanu subhanallahi al-mahmudu fi kulli fi'alihi ma shita fa la ilaha illa Allah foga ko Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akai to farala ne ala ya to kai dum ne gile الله أكبر akwa rabbi hadha li fa ma zali ummati Allahu akbar akwa la yin kene ne ma don tabe mi sallallahu alaihi wasallam Allah ne do dorawo nyere ka basharia kono ne era mago glala ka ba bana mita ali bi jini ka telephone ko الله أكبر aki mandeo mitubi bona da yeluye mo da ele mande temeno ni min tubira yana saje ni sankelenye mbi afa mama da aljana ko akora bijini akora baroka السنة كثيرة ako sanga chare Allahu akbar sanga chare man se ka tubi yana saje ni sangelo te mo bede akora do faraka jini akonya ka kalo kelenye akora shahru kasir akone mande do bi olu se ko te kalo kelen so bajanu saje tubi lawo الله أكبر الرسول sallallahu alaihi wasallam la ti do aljana ko ni ma kanu ka tami fani bani yara kai ti do aljana ko الله ika أكبر ko ite mine afla ala jabe da min ki yake e fa bi se ga nin ki ya e fa ba ko ya nafsi la harajo no ka yaro rago ummati ne kamando الله أكبر Allahu akwa shahru kashir kalo ka ja akwa ala do faraka akonya ke dogo gunkele ni mande tubira yana akashi pe ko jugula yana sa ke dogo gunkele na tubira mbado aljana ko الله أكبر akwa aljumatu kasira ko dogo gunkele ngacha يا رب زدني ako rabbi zidni jide halibi Allahu akbar ako yana sa ke ni kele ye mi aba mbado aljana ko ako rabbi al-yawm kasir ako kile ka chasa ni mande do to soro al-yawm kasir ako yana sa ke ni erkele ye yana nin ka bo erkele الله ababa la ilaha illallah amma sela mi foi abi sabe do aljana ko الله أكبر apa fon fe min ke ba bela jele ya fa ni ala go ki man dembe الله ali bi ni dayela le no fala hara jodo mamad man dembe الله أكبر apa la erkele ga cha ako zidni فأعطاه الله ثلاث حسيات ala kama khuz ako ni ko mi bo ako kele fla saba ako rabbi wa ma tafsiruha ako ala ko saba ko ray jume ako afwi wa hilmi wa rahmati Allahu akbar afwi ni afare de kama ndo manyenge ka ba ka tan ko ini mando bu fon ko mi kan ala ba ko mi mai wa hilmi nyana munyo dini kama ndio ma bukilega ko jugu ke ko bane ala lanti foy kuma wa rahmati nyana hina dini kama ndio bela jelema الله asoro ka sidi biduru di krama kira bika jigin kana wa huwa yusalli wa yusallimu alayhi qala bika jigin kana la bika assalamu alayka ya rasulullah Allahu akbar assalamu alayka ya rasulullah kana jigin kana sai nabillahi musa ma ako alay mundima ako atani wa ardani ayin son ajenama wa ma za atali ummatika akai mundika mandema ko atahum wa ardahum ayusa januma kakla ka seli biduru damma
Musa ko 50 salatan seli biduru ako mande ne akhiru zaman mo ko kuti sede ako ala ya am blani batu nunu na ne temana ne nunu chama no kon chama korobo akuti sede adili aka fegaya ako wa man ya khatare ko biya la hujum ako ni hijabu munun tema ko jani mino tema ninye wa izan nida'u min al-aliyyi al-a'la sal tuta aku bu sina musa ma ko mutene be hijabu be tigene ne ba ke tugudi dora be wuli kam wala masala ro ndeli ngadi may gon e gomu afana ke biduru ga tare na jeli wala ko tambala na musa no ko kai tambala aya bwala foka na se duru la ako segi duru gacha ako nyaru mo la sa odel 50 fil ada wa 50 fil ujra ibi seli duru ke seli biduru baraji de sebi Allah akbar kara ka soraka segi kana dugo golo ka usikele izil laylatu ala haliha lam tataqaddam wa lam tata'akhkhar billahi shukile ba nona suma tanya masiri ako katla ka sigin kana guniya min be na taraka to ka gilanga kana da guniya kelena Allahu akbar ne shukran ni da al-isra wal mi'raj ne kara ka sana yelana to jibril ko ni dugu jere ika Allah kare ka mogoy dugu jera kira u fara nyoka ko sura ko ni sana yelende ke amtani tafsiri nanga mtana akuka cha ko dugu amijoyan wa hakaza aha wa ma ja'alna ar-ru'ya allati arayna wala na jamia kala ne no bi ngala aha bil ruh wal jasad ma'an ima ko wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan ako maye fenke nye fe min jirila sankolola ni nanana kana lakari kafiri tisonfiyo active keso bika jara bi jogo ti dala fiyo no asoro sogono o kunta soso basi sogono fe ba biye sogono soso tala mara dusuye mi amangalo tiga fiyo apa munawa hadha ru'yatu jibril ni akira ka jibril ya yere la akira shiyafla Allahu akbar orga jigna ga shinya wa keme ani shin watan nani jibril jigna kira ka shin wa keme ani shin watan nani na kaya ka jibril ya yere la o kira shiyafla o flana photo de ni ma ka zabal fuadu ma ra'a إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. Duskun nya de yele ke nyom bawo no de duskun fiera do ranya tay wala ko ma kazzabal fuadu ma ra'a sina muhammad duskun mangalo tiga fiyo ayni no jibril yele aka sura yarala wala qad ra'ahu nuzlatan ukhra akala ka jibril tuguni inda sidratil muntaha digito ka bosan la sidratil muntaha o fla de la karto en nyoko o de ma kazzabal fuadu mara ala ka be sawaba inshallah bismillah aku mereka fla de silinu ala millati ibrahim nabillahi ibrahim ka seli choko ala ya de gola ko bo ka kadabi makka kaba ma ci fola ko bofe ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir rabbaka farra sel ko do ame faslama we wala kaje komi seli nana islamia kono seli na seli na islamia kono de ala yana bi nyuman ta nabi nyuman bela jelen kumisi abbe kumisi do fara kumisi sun kuma do ka batula donc kama sallallahu alaihi wasallam akumi batuke kana yata'abbad bil ghari hira akumi batuke ghari hira ila abtaga khalwa ka kulwo kono kasar wahyi ma wai don fara mi dinu wahyi digina kira sil da mina ka bo do ka ba ma yara ka ta san kulula ai se akumi seli atara san kulula kine san segi me san segi be kora akumi shi ka seli de
kuma ala ko ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir to mena ni kira jibril nasirana na bolla ka taso dassiruni zammiluni ayne milike ay o zammiluni dassiruni ayin biri ala ko ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wuli ka wajun damina wa rabbaka fakabbir ga sel damina ka bo do kira sel damina apo mi shinga sel fu semi funu ya ayyuhal muzammil faraduri na lele karaka dobala ala yara ko ta'alima allan to husuhu fataba alaikum ne ya do shiga seli wallahi autise rana ga sabo ku mi shiga seli ko ne dugu jara ne do ko mi ta jawoke utise ubikire ga sunama ala ko alima allan to husuhu ne ya do autise fataba alaikum ala yasubu min wa faqra'u ma tayassara min alquran ayat seli faraduru ayo seli to ma sufa na flati ke jaku ya iblis ne te shiga seli ko biere ala ka be sababa amin wa ko to la tie ta juru yere mi sufa na fula mi be na be ka sungolo la mo do ba nan kari ka ta islam ya kono abi islam ya kono de ima semene de islam ya gato la joli jam kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira de adam ne kira de joli jam ne ayada min su saba su folo mo doni bora no be su fula jama bora su saba madina be bora kata sela no fe ako ni mani njo est-ce que ala ki sonka ni jaku ya nini ngam mandunga ako bara wile sunani na mo ta faranjonka amata atora ka soba na bake sababu ya rasulullah ambi ko na de mun ga mai mana ako inni khashitu an tufrada alaikum ako ne sirana ala bina nyini baran ma ina dora ba ka fardai ne muhammad bin mande yo kun so bada Allahu akbar aba ya fam na bebi take so bada kira patilen ko bani wa hatti jinga ba san ko la tuguni sinna mor ko pai kira ma ko inni khashitu misra ne kana farda yoka ate farda yable ako kira taraka sunna mi to anaje na maya kata senda umar kila ko kana abla bila joli jam islam obul ala kan da sababa kurate dina kono de ala kan da sababa mo ahangata والشجرة الملعونة في القرآن أقول ما أكده أقول يفهم من جيل وما جعلنا الرؤيا التي أريناك أقول ما يفهم كه يفهم من جيل سانكولو بلي ولو لانانا إلا فتنة سانكولو لا إلا فتنة للناس نياجي جرابيري مغويني يفوتي دالا كره جهنم يودون كجهنم كورونا فيزيتي أقول جهنم كورونا تمام كنا أيالا كراكا سابو يا كوني الجنة سورة ala ja aljana jirana tara aljana kono na visiter aljana horo musoyi kata jana me visiter ka jana me kono na visiter ka jana me dewye kunyininga sababu mu yuse ya bela jere fonyi ako wa isabi aksari ahli hannisa ako ya sura jana me den son kama e musoyi de muso jorala ya rasulullah sababu ya rasulullah ako muso ako mu muso jana be den son kama ke muso e ako le kufri hinna ako ka kafir ya sababu sababu akafarna billahi utma utiseliwa pasal mami diseli sababu ala fode bako kafir kira apa ka sababu kala ka ko kafir ya bitla ka ta kla flala kufrun duna kufrin bahwa bal imam al-bukhari al-bukhari kono babun kufrun duna kufrin kafiriya min nintiseli kafiriya tikele sababu akafarna billah yala utiseliwa kula kote ko kafiriya kote to seli mame du misela sera isera ba kafiri ni ko seli ba kafiri kira ko kad ba ahadukuma bil kufri adola kele ko ni kira kafiri Allahu akbar wallahi selama ka fa bal maka ko kafiri kira adola kele kira kafiri de Allahu akbar ibije ya kafiri min fara ba sura kira kafiri no maka ko ala yi ya kafiri kira de singa lo tiga nay do fa ala bake fakad ba ahadukuma bil kufri mani mo ki makafiri ba ina ka ji man ko
Belwa misille kam dum fitri wala wanta fitri wala kira ko yakfurna al ashirata wal ihsan ko jenyo ko ya unu furu chaw ni nyonte ko muso ka fitri wala ka boye no ko di ubi jenyo ko ya minke unu chaw fitri wala min nu ba daw chaw kan ko de budo jana me ko Allahu akbar. Ka dola kele ni shi bela jele ka hera kai don kele ni dimna ko ka koro kala ba ka ba bi ka so ma dele ka here Allahu akbar. ambala ka balon bloga kana sa de otumana muso jorola o hine kiramine e muso se dabar la de o planti ko ubara wo kono ko ambala ka uno ko teo inna kaydahunna utarakira no ya rasulullah iya donga chawi bu kala jogo mi ni donga on muso fanai wa kala jogo mi ko muso ko ka se ga to tan to ta jana me kono te ai kira donga muso ya bu kala ya rasulullah iki tara sankolola iya so jana me de so chama o yo muso e ama nyini fe ika nyini ala fe aka wuli ka bɔ an kan muso ye nin ɲini kira ka ala deli ala sɔnna wallahi ala sɔnna ay muso kɔnɔ a ka don jahanama kɔnɔ fo n'a kɛra a yɛrɛ nɔ ye sa n'o tɛ olu ta nɔgɔyara an ta de ka gɛlɛya sisan wallahi kamara ci bɛ ye wa masha Allah bismillah kamara masha Allah aiwa kamara an ga kuma la silikalaw an ga kuma doso ya kuma yini Ko silikalaw Assalamu alaikum. An bade silamaw foli ni barkada de wala nyuman don ka se bela jele man na ba ke ngere bela jele ben ci dire mu nyanga dem sanu ci nyanga kare ka ci ya fa ali badara de ka kan ci me ko na am fara ga nyama kala haja ko na ame etabu de askale rabi la etabu fe ko na afuna ga nyama kala la etabu de fa mu nga fsa munye ko nyombo ya ira ka tawu masha Allah ni mamun bi inye wajibi do wo ko nya ira di ya fa ko ne ko te ko ne ka chikaye ambadew fenno de do amina fo awnyana bela jele na fiye na kuntile bela ko la ilaha illallah sayyidina muhammadur rasulullah mawbiya oluka bo o ka soni ala ko ni ala kira ko ta ka bon climatiseur ko ka bo ventilateur ko ko bini sini ka funje ni bayin gorea ni ala ko te ba so atirate o anna ku ye lahara ni mu ye anga baharu munu sigile flanye anga ilmu zaliyatu munu sigile flanye ulude anga beremne kalaye na kana aljina do fe ulu ba mbolo na kan do na aljina ko ya rabbi ala ala kan mbolo mo ko do na aljina ko amin ulu fara bu ka tawsiri ke an fara fe fiye ne majlis na bela jere bi tawsiri ke bele ka tawsiri ke tugo muna bi tawsiri ke law ren ni soja ku farfoni anga yiru la kan fara bu fe anga yiru la kan fara tawsiri ke la do iba so ebina tawsiri ke ron la ni mi tawsiri la karamo mulumbia o ba ka ala mun kama an fara ba ka ala di kama an sogo mara ke droma tele la mi siri daga fara nyoga hali mauna ni miliyare kana duma beta miliyar ni nana duma beta la parce que bena fɛn mun fiye ni tugula nɔfɛ na ala y'i kunna ja ni dara aljina sawu sabula wala tigɛ sawu langolo ye a ma fɔ wajibi don maa kana ni fɛn mun se t'i ye i bɛ na n'a ye seko ani damayira mun seko b'i la kalandenya t'a la karamɔgɔya t'a la waritigiya t'a la setigiya t'a la sendaya t'a la bɛɛ ka dɔɔni fara ɲɔgɔn kan sini badiri bɛ kɛ an fana ka kira dɛmɛni o fana bɛ kɛ sini an fana bɛ baburu ta sini ka kira dɛmɛ an fana bɛ zuru ka fata sini ka kira dɛmɛ n'a ye ne yɛrɛ bɛ jalamugu siri sini a kira k'a fɔ k'ale ma deli ka jalamugu ɲɔgɔn ye badiri cɛw ka jalamugu ne yɛrɛ b'a ɲini ala fɛ n yɛrɛ b'a siri sini parce que munna n b'a siri an t'a siri ni wari an t'a siri ni sanu an b'a siri ni diinɛ ni ŋɛɲɛ de ye ko lakum diinukum waliya diin i bɛna to yɔrɔ yɔrɔ ka ala wele ala b'i jaabi o dakuruya kelen de kosɔn n nana ka kalan tigɛ an ka karamɔgɔw fana k'a yiru la
amun da fe jeni la hara ya rabbi Allah ala ka san o ya anwi ubi senga mun ga sungolo man ko de wallahi amun to suna don don la nafila kile jugora kana sigira ibis no mun ge o ka ta ka dumul la mai non no ka won to sit do o ba ke mun kama aunde kama taman bina ni ka kai ni ga bigiye ko unna ko abdala ko ta ko benda ko yira ko o sa bi mo ko de yewu do na bi mo ko mun ye do ta kara be mufle o bi te me yoro do ka wi so ni balla yoro munu ka o na ka so do ko ro ka o do ko ta fleni bari fleni munu fo ke la fleni ko na nu fleni se ko la fleni o bi ta mun ka kara ala be yelo anya ni ala fe ya rabbi na la sini irana ambe ga ni soja ka foni an se ko drobe kana du uyirama uyira ni soja nai uyira ku ka tafsirke nai na dala so sego ka sego fraga do ko après ko na kuye parce que sego fraga sego veto na to ba sala mo masha Allah halbi adama don hakili jige shine badri radani insha Allah abin ake kene ka iba ko mawo sigire nyebe ar-rasul sallallahu alaihi wasallam isahatil badr amu keke wallahi amu jirola foi di badr la min ko sini insha Allah jibrila anya bana ga sola haizum aqdum bela jelen ga sini ala ye bonye min ke islamo ye badri do abonye an bela jelen kana na bonye majlisula wallahi anu kuma sini kan ko sini dara wa rabbil kaaba bekana abuna tame badri la ma dele ka min ka ala yauda Allahu akbar badri la mo ke sini insha Allah ayi abuga ko mi jibril ga min ga bakana ga sini islamo ma dele ka badri no wanke tariku be kono kata nye kunu fo kana blabila donc ma dele ka te Allahu akbar donc ay ma don falo mi tan diru doron la ko non mukaddima ni dona badri la sanu qur'ana da tu ala ka me sawa insha Allah kama ko ma tare mana ko wa shajarata al-mal'unata fil qur'an ani yiri danga ne mi qur'an muso an jara muso ka kisala bala da na kuma ba an ta to kundo ko muso ka kisa ba ko tele ala muso na na fa kira ko samba ni ndi ba ni na ala kana jara do mi wuli ka banja la to ko mina kira ko muso ma ko nyanyi ni ala fa ala sana o ko juma ko muso ma ko ka sarakati bo atmana muso fa mi jara do mi wuli ka bo ka wode sarakati aka bo ata bo ni kama ata bo foi kama aba bo de ko ala kana awdo jara ma kono muso abi sarakati bo ni kama no kera ka do bo mi nauma sulaiman ngata wa shajarata al-mal'unata fil qur'an adiri danga de qur'an ko no shajaratu zakum ala ko te wan qur'an kana urus shayatin ko zakum ka yide ni na fasakngolo ashayatin bi ma'na al-hayat qur'an aflani amsa na shayatin ma ko ya saya qur'an adlani ma qur'an mi to gole se ga profasa di do jare ma ko ka fulo bi na fasakngolo qur'an de shayatin ala da ka hayatu sa ala ni baga min bala baga min sa kumulo lo baga kile ne bisa kumuna Allah ako zakumu nya ko fa qur'ana kono abu lahabi abu jahali zakumu yiriden fa qur'ana kono do mina ay jumen fe atara tamoro ni dide baroka momo ka bla ko muhammad zakumu fa qur'ana kono ko ni de ko de ne yo ayyuhal qaum tazakkamu ay zakumu tanadu doraga dini kan ta ko ne zakumu ala ko ne zakumu Allah ma bina min ko akoto gode wa nuqawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan ala ko abuzakum min do tani da innaha sajaratun takhruju min asli al-jahim Allahu akbar jahannama bela jene communiquer no jahannama tasma mina ko gili turle no do yi Allah de tamoro ni die fade bawla ala ko de ba ako ni sajaratul mal'una no idiri dangane qur'ana kono ako mo ke foy kama qur'ana kono illa fitnatan nafara kafiri abaja te min ko foy ta ba jarabi jugu yo ma jarabi du sorana
Aku nukhawifu ma ko kula sirafa ma yaziduhum illa tughyanan kabira katu jidi fo la fona ka ya dai mi ya rabai wa yasqulna lil malaikati sujudu li ala ko adam mamina na ma mele ko ma ko sujudu be adamai fasajadu illa iblis ko mele ko sujudu be fona karam iblis ai qala asjudu liman khalaqta tina ko de sujudu be fanye to gari yemin da mo wala qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayhi ala setan iblis ko alama akon kibariya iye min dambe no adamai iye ni min fusane iblis ka لئن أخرتني إلى يوم القيامة kun kalela e alala fawa izzati kan kalela e alala ni ya kardoni ni tandoni nduma kata se alqiyama jodoma لأهتنكن ذريته wallahi ba ka kolo bele gele la silipo illa ka bulla silipo katika bo islamiyala illa qalilan furakara fitini ba be ka kafiri قال اذهب فمن تبعك منهم ala ko iblis ma ko tamani mana tugira فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا ko janama ya au saray sarado saramin dia wa mawfuran min be ba auma واستفزز من استطعت منهم بصوتك ikili ya jana istafziziki ya galabu mimman dia ula bisautika nika kuma kandu manini وأجلب عليهم بخيلك akitele ikika so boluka kinayatina ni surati itele jona ikaboluka yaruka ورجلك warajilika alise وشاركهم في الأموال والأولاد ikun tenya wanya na folo anidena وعدهم kakla kuna tadaele وما يعدهم الشيطان إلا غرورا setana ikun la irudu ma ikun tadaele ko setana tila iru foi no illa ghururan fana kana ngene إن عبادي ليس لك عليهم amana سلطان alaka jonjima utalukutu bolo uluka وكفى بربك وكيلا alakon wasara ko sama yoy ربكم الذي يجزي لكم الفلك في البحر ala tifata bina kasejirani abale ala de kuru ani baton baru ala de bu ke gabaji china awe لتبتغوا من فضله bismillah عليهم سلطان على جونيمو بدو الذين سبقت لهم منا الحسنى itodo إلا عبادك منهم itodo itodo ka foi bado ga ke bolawa fuga yi sarawati min nani kisara ka bo setana toro ma mai bado ka ho e mai al-imam ahmad bin hanbal abina sawati minna iblis ay ke to orne ka garala ko al-imam ahmad bin hanbal ko nganyena ma be gan ki bele ako mi soro ako futtani ya ahmad ako taraka ne setana to imam ahmad bin sa sigara la ka fa la ba'du wallahi mata ki to ko ni ma bo ko mata ki to ko ko si setana na tiga ya jena ko not mai difira إنه كان بكم رحيما ala ko ngere hina masai ula وإذا مسكم الضر في البحر ako ni toro au soro bajina ضل من تدعون إلا إياه kami tunana bifemu wele mini ala tikirenye فلما نجاكم إلى البر kuni ala ya ukisi kata kiren kan tumamina kana ni abayo kama kodo وكان الإنسان كفورا kama ringara pitir wale أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر jala itana soro ka fa ala sega bakera bela sega aturona au yewa أو يرسل عليكم حاسبا jani bal girin kana asega kerada asega aturona au yewa أو يرسل عليكم حاسبا wal masis aidana soro ka fa ala tina bela miselin ki au mawa ثم لا تجدوا لكم وكيلا ati ko sama soro de أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى wal ma aidana soro ka fa ala tina au shehidana bay gono tuguniwa ويرسل عليكم قاصفا من الريح abi karli fiye aboki au ma mimna ko kurun kari فيغرقكم بما كفرتم au bina tunijila ay fitri wala mi ko sababu kama ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ala ko atiko ko do ma soro au yare alaka ولقد كرمنا بني آدم ala ko tiana on ya adama dumbo ye وحملناهم في البر والبحر anu to ni bakono na geren kana una ani bakono na una ورزقناهم من الطيبات anu garje ga fen san mauna وفضلناهم على كثير mimman khalaqna tafdila anya saya fen tamana ala ko ni dan kan munun dan tafdila sama dia tamana kan ayen kala kalo mana jo ko folo ne bisa ba ni sinya saba ada jalla ada jalla ala ko tamano ko yo kalo wala kare karam na bani adam boleh bala de bola ala ka adam bismillah Allahu Akbar. Ana syukur hasbunallahu wa ni'mal wakil kana akli ta'ala. Kalau kau kana dike kalau lain cukup na sama.
ibu se ka yɛrɛ adadu la hasbunallahu wa ni'mal wakil ni adadu dɔrɔgu siɲɛ 3 a bɛ bɔ o de ma kɛmɛ 4 bi 5 sigiyɔrɔma 3 o b'a kɛ fardaw kɛ kalo mana jɔ k'ala de ka kalo musaka bɛɛ ala b'a nɔgɔya ye naka yawma nadu kulla unasin bi imamihim ala ko don min na an bɛ mankan kelen bɛɛ lajɛlen wele n'u ka nabi ɲumanw ye faman utiya kitabahu bi yaminihi n'ala ye maa min kɛ kitabu d'a ma n'a kini bolo ye ulaika yaqra'una kitabahum ala ko olu de b'u ka bataku kalan wala yuslamuna fatila ko wallahi olu tɛ tɔɲɛ fatila tamaro dara sarabani hakɛ la sarabani jurunin min bɛ tamaro la o de ye fatila nin ye fatila nin de ye nakiran bɛ yen nɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kuranɛ kɔnɔ ketimiran fana bɛ yen nɔ ketimir o ye tamaro kolo ye fati jurunin min bɛ tamaro kolo sanfɛ nakir woni min bɛ tamaro kolo kɔnɔ nin bɛɛ bɛ kuranɛ kɔnɔ man kana fi hadhihi a'ma ko ni maa min kɛra nin ɲɛ kɔnɔ fiɲɛtɔ ye fa huwa fil akhirati a'ma fiɲɛtɔ kɔrɔ ye jumɛn kafiri de ye fiɲɛtɔ ye hali ni ɲɛ b'a bolo n'a bɛ yeli kɛ ala ko ta ko innaha la ta'mal absar amna jigin akai walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ako ɲɛ fiye ti fiye ko dusukun fiye de fiye ala kana dusukun fiye a b'o cogo de la faman utiya kitabahu bi yaminihi ala ko ni maa min ka bataki dira ma n'a kini bolo ye fa ulaika yaqra'una kitabahum ala ko olu de b'u ka kitabu kalan wala yuslamuna fatila olu ti tɔɲɛ fatilan hali tamaro dala sarabani hakɛ la wa man kana fi hadhihi a'ma ni maa min kɛra fiɲɛtɔ ye nin diɲɛ kɔnɔ kɔrɔ ni maa min kɛra kafiri ye fa huwa fil akhirati a'ma ko wala ala jo do tigi bi kɛ fiɲɛtɔ ye wa adallu sabila olu filila ka bɔ diɲɛ sira ma dɛ wa in yakadu la yuftinuna a ko sɛnɛ ma olu surunyana u bɛ nin fitinɛ wa in kadu la yuftinuna a ko i surunyana u bɛ nin fitinɛ anil ladhi awhayna a ko ilayka fɛn ma an ye min wahayi kɛ ka d'i ma litaftariha alayna ghayra f'i ka fɛn wɛrɛ tigɛ k'a da ne ala la min ti ne ka fɔlen ye wa idhan lattakhazuka khalila a ko n'o kɛra ni nkalon tigɛ k'a da ne ala la u b'i minɛ k'i kɛ teri ye walaula an sabbatnak ala ko ten a ko wallahi walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil a ko sayyidina muhammadu min ye ne ala ka kira ye n'a ye nkalon fɛn fɔ k'a da ne ala la ne ala ma min wahayi don a nɛn kan k'a fɔ a ko la akhazna minhu bil yamin ko ne ala b'a minɛ ni fanga ye suma lakata'na minhu al-watin b'a sɔn juru tigɛ k'a faga Allahu akbar amma minkum min ahadin anhu hayyun ma si sira bali o ye kira yɛrɛ ye e bɛ ka nkalon tigɛ k'a da ala la ala ma fɛn min fɔ e a bɛ ka nin fa ka kira de ma ni kira ye nin kɛ walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil kabako ye dɛ a bɛ ko de fɔ a ko walau la an sabbatnaka lakad kitta tarkanu ilayhim a ko in kadu la yaftinunaka ko sai na maru shurunyana soni ubini fitna ka bo fe ma nyimi wayu ke ka taima no kunjara litaftari alayna ghayra wala sai ka fe mare tika ka dane ala la min qur'ana yi wa idhan lattakhazuka khalila ko no ke no bi mine ki gateriye walaula an sabbatnak ala ko na magan kun yi sabati lakin tarkunu ilayhim shay'an qalila wallahi sai na mo de kuma ne jeno soni ka tauma ka koma parce mun kama kafirun nana ko qur'ana bi ka fo atala Sulaiman tan taala ajena don Mana bi boron ni? abi wala yendo abina jenno wala nyana dei amala ha Ya. aywa dei ko min fori e fola ma so hade bi ne qur'ana ya wara jigina na qur'ana to fara fuye ko kira kana yare sen ne ko Haleluya. Alhamdulillah gena so. Don faraka. Ako kira kana yare sen bile kafir ko ko kira kana yare sen kuliti so bile. Aletere. Alite, faraka. Bismillah. Abina abla. idan la azaknaka tayfal hayati Ako wallahi lui jenga bo femma li taftari alaina ghaira. ولولا أن ثبتناك على كنا ما جاي في ثبتي والله يسرنينا إبي جرولا شيئا قليلا إبي تامك توما واتين استنتيني دولا أكون نيكو نيوكي إنسان والله نيوكي la azaknaka ne ala de sayyidina muhammadu la azaknaka bi na difa la hayati nyana ma la jaba la wadifa al ani saya la jaba ba gele dire duble nyana ma la jaba duble ani saya la jaba duble itikla ka de ma ba fu so du ko ka dan kana min te di de mena ala
وإن كادوا ليستفزونك من ako الأرض sai na maru so dusu ne obini iya alamu ka bodu goloka ليخرجوك منها kuki ganga bodu goloka وإذا لا يلبسون خلافك إلا la قليلا yalbasuna khalfaka wa nabi ala qira'at la yalbasuna khilafaka wa la yalbasuna khalfaka kutiba ese na muhammadu kale ko fe illa kalilan fona kara wati ne mutla ku beta shi no iganga bodu goloka kan buta shi ba da ta shi aha سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا akonni yeci de ute benen ka tabolo wi ولا تجد لسنتنا تهويلا iti falen su so ala ka tabolo la de أقم الصلاة لدلوك الشمس ni sel watu dalil qur'ana ko wa aqimi salata iga selijo ni duluki samsi kle jenga watila إلى غسق الليل kata se suddi ma وقرآن al الفجر fajr seli إن قرآن الفجر كان abu kana مشهودا fajr seli kana mashhudan mela ko ba seri al qur'an huna bi mana salat ka qur'ana wele ko seli qur'ana de bin gasa oh na ma qur'ana mi na mo bolo na ko qur'an al fajr qur'ana itina ko ya ango ni da amu ko ne mu ga kila wa qur'an al fajr mana wa salat al fajr bismillah ومن الليل فتهجد به ako suka نافلة fata hajjadi bi kasinya na selika alai nafilatan nafila do farrate عسى iyere أن يبعثك ربك nafilatan laka ay ziyadatan laka le do iyere nyame nafila do ko to jidi arkan an nafilatu bi mana az-ziyadatu wa habna lahu kaza nafilatan ay ziyadatan ana de jidi aha عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا kada be imabili kunu makaman mahmudan jorola ni joraton ne al maqam al mahmud sina ba tafsiru ke insha Allah وقل رب أدخلني مدخل صدق maqam al mahmud bi endara wala hara joron kana be sina bo tafsiru ke badri kana ka atadkara ka sa aka sahaba ma tadru namal maqam al mahmud aka abaru maqam al mahmud ne ya ambe ka boli sando no fa na ya ka dramina jo وقل رب أدخلني مدخل صدق afo yani ma adkhilni ne do mudkhala sidikin tiya do jogola وأخرجني مخرج صدق ikane bo tiya bo jogola واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ala ka dandu bangine ko kene ide وقل جاء الحق afo tiena na وزهق الباطل galon sara إن الباطل كان inna زهوقا batila kana zahuka ala ko galon ku salelo ni funu bana to ay binin kala ga sura fene ba fana bita ni funu na to ay bin kala kana ta kursi kala na ta kursi kala ba bin aka doila alhamdulillah tan bana ta mashira re na le na to ya sawbi'a at-tawabi' wa zawabi' ni ne bujo wa qul ja'a al-haqq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa usigata وننزل من القرآن ما هو شفاء ala ka mi fen jigi qur'ana kono ma huwa shifaa'un min furado ورحمة للمؤمنين wala ya sawa kana usal kana flaka munasaba ko ay suratul nahl ay diga furai ka ka fen jigi qur'ana kono qur'ana be furai de fura ba kono de ma huwa nunzilu mina ba'diyya adori do bedere fura de qur'ana fa ande furai de qur'ana yo do de furai wala ma mun bi ashabul ruqa ma mun bi kalanke ande kam go fura ke qur'ana figo qur'ana fura ke ro don ebi o da mate ebi karami ka harfu ka wa abo chogola o ka soro fana harfu mun fana ibado harfu min ni shira a harfu ma ni harfu ne be ka sawi ka gina modeli ke igo harfu fana don ika qira'atu don ibi qira'u falin falin ode be ka sababu ya bi tasiru la ala ruhaniyatil huruf no kare kala ni be so la ka be so aka ورحمة للمؤمنين kam ba am furai diga ala an hine mu'minu yi ولا يزيد الظالمين إلا خسارا hadi yara kun tonyo gidi fo la fana kara bone وإذا أنعمنا على الإنسان ala ko nani ne maka adama de أعرض ونأى بجانبه ala ko kaba ko do wana abi jani bi abi yoro janya kerala yere bonye ta ma cega gerala وإذا مسه الشر nani tora ya so كان يئوسا za du'a ina arijina ga do bili tibi kana ya usa da madin digi bitika ti guma na da madin so fitin dara digi ni singa tiket ko ti ko da madin قل كل يعمل على شاكلته afa bere jeli ga baraka ika la haraka وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ala de doni masai mani kanale no ala kasraka ويسألونك عن الروح ako sai na mawdu bi kinni ga bonnimma قل الروح من أمر afu ربي yo konni ala ka ya mariade وما أوتيتم من العلم إلا قليلا wallahi ma sita do nimbi to mina nindo na ala ka ya mariade nimbi bona ala ka ya mariade wallahi ni
abi dole ala ka yamariya de wa bi bona ala ka yamariya de adama den fa Allah aha وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ala ko mo son don na fo ila fona kera fitini ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ala ko seyna Muhammad na karne ala emitani kenye no qur'ana ye ثم لا تجد لك به علينا akande ala وكيلا emitani qur'ana ye yemi wayu kay gati mamitana kala jere summa la tajidu laka bihi alaina wakila ito ko sababa so yere bolne ala kande إلا رحمة من ربك na hina ka so ka bone ala yoro ni qur'ana in to bolo إن فضله kana عليك عليك كبير wallahi ala ka saman dia kara bili de seyna Muhammadu fa قل إن اجتمعت الإنس والجن afadi jina na da madon farla nyonka على أن يأتوا بمثل هذا القرآن kana nin qur'ana nyoganaye لا يأتون ala بمثله ko wallahi sika na ni qur'ana nyoganaye ولو كان بعضهم لبعض ala ظهيرا do kara do ko ko do mai ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن ala ko ani tan ka sey ke nin qur'ana ina ada madon من كل مثل kabon dalil bela jerina ala dalil bela jerito al amsalu fil qur'an pour ga ke tafsir kala yere masalu no qur'ana kono fika bela jerito dalil qur'ana dalil ko ka gelena hala kun ga gela sahaba ma wallahi sabado tara kira ya rasulullah ko qur'ana dalil no kan ba na ka ta da famu kira ko bi famu ya ni kan limane chugodi ya ko do ga ni kan limane chugodi ba ti bi qur'ana dalil fa ko ga gela sahaba kitabu bala al-amsal fil Qur'an umso kitabu ni matati ga famu te inga gere chawde la noy doni ba bawi duka korofi ala kan desa ba ma ko be tan jaman do arabkana ese la korofo an to dun kai na mo ka bara kana itu chola kiga gore chawla lu ko fi Uthman aya tese aha فأبى أكثر الناس إلا ako كفورا ma son jaman ba na fo kafiriya وقالوا لن نؤمن لك o dana ko sayyidina Muhammad maga arabu de parla nyonga ko anti limane sayyidina Muhammad la anti dai kala ko la tiyo ka bi kala ko yake wal me ka kire yake aha حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا hatta tufajjira ore ba ofiya dala تفجر tufajjira ore ba ofi wa fi qira'atin tufajjira abekele ala hasbil qira'at Uthman anti dai ka kire ya fo ika gide poi gide ka poi a janbuan giboli sira al yanbu ika gide poi ka bodu ko no fam bela jerena o ginu mi di ama aba amba ke tanan na ko sona yare forage naturel ika poi ka bodu ko na de ka so أو تكون لك جنة ikirenya wa wala ako wal man na ko ka kibolo min nakhilin damorola وعنب ani reserve ikele ikam magan dugu klance ikele a bele jeli ga ke ikele ka taburu sunni ka reserve sunni amdala ga boy ini ala bolo di non وتفجر الأنهار خلالها ko تفجيرا dama tere ko nyo ko poy uni nyogance aka son agere ma automatiquement boy gere fla ni se aka ne ka fla mi so ka daga kaya أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا wal mai yana ko tugo mun kin ala bi no be ga de mi no ko ni ko mi ka bike san ko la klance ka tiga ka bianka ya kan bele gere halaki أو تأتي بالله والملائكة amso ka كبيرا tiga kaya la ojele akona na jumai anta tiya billahi ni ala yere bina wal malaikatu ali melekau kabila nyengo أو يكون لك بيت من زخرف wal masanu ka ki bolo min zukrufin ka basanuna أو يكون لك بيت أو يكون لك بيت من زخرف wal masoka ki bolo min zukrufin ka basanuna so ngalo ka basanuna أو تركب في السماء wal nabi yaran ka ta san kolola ولن نؤمن لرقي anti dai ga yele la de ka bi ta yi ti de yoro do la kana ji bora sanfe حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ibina ni kitabu ni ami kitabu min kala kitabu mi am fauna mo ga koro munu sara ulu to se ne ga ya kitabu la so ga dala ka bi bora na ya ala ke قل سبحان ربي ala ka kirama fu ya subhana rabbi sanya bi ne mai هل كنت إلا بشرا رسولا ne ti fu ya fu far ko ti kra ci de ni ya ala ya baro de te ci de ya baro de
ala de se ganin ke ina ana illa basara rasula ala ka bu alati senna aha وما منع الناس أن يؤمنوا ako mun fa ma mo ko mania ko limania إذ جاءهم الهدى tan kanda na le ko ka umma إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا fotoro ya fo ko ala ya ulu no hon far golo tigi ciga ke kirai قل لو كان في الأرض ملائكة ako tire ka fo na sa mele ko ko du golo ka يمشون مطمئنين ubitama hakili sigile لنزلنا عليهم من السماء ملكا ako رسولا wallahi ni ala ko bulu fara ka cide ke mele ka juma ngata ma dole bi do cido be kada ma dole قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ala wasarani sere ne aw ni ngonche إنه كان بعباده خبيرا ala بصيرا kera dugule masaya ala kera doni masaya ka jona ومن يهدي الله فهو المهتد ala imamin kanda tigire ma kanda re ala kan kanda ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ana to kan cameraman ne ka majlisu yin shigira kana sai bi ma imazo bitala aba bere diren ta tidara men ama duwa ko ya rabbi alaka abulu na gabara alaka barka dama alaka barka do anna samo saban de me badri do adina ta no ibrahim wala ani rabbana ne do ndem so tede wala sesa dan samo sa badri la dina ngari mazuta ti dawda mo na ya ta mama mo go bala majlisu mo gola ni tara ina ti chana badima don ana do ga ya rabbi ala kana ga dege ko ala ka barka do ana ka falo bela jelena wa haka za insha Allah ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من man دونه yudlil na ala imamin fili kiti falan tajira lahu waliyan aw awliya'an min dunihi fi tibasara min ala tikriya وناشرهم يوم القيامة على وجوههم ala ka mulu kunu amu fofo yawmal qiyamati amulu kunu al qiyama jodo amu ugu fofo ala wujuhihim ujara ka umyana عميانا وبكما وسما ufiyan to lama ukulo gere lama ugogo lama مأواهم جهنم obido janema kono كلما خبت زدناهم سعيرا كلما خبت زدناهم ni سعيرا janema tasuma ba ta duga sidnahum sahiran amuji di jennina ذلك جزاؤهم tafsiru jawa dira ka ho janeme den wolo abi jin ko wa bi wolo la de ke kelen ko ashimi shi kelen automatiquement jin ko wa bi wolo la كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا alaga ko nyama ni nyuka sarai kafirani alaga ayawi وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا yabo nan kera kolo kunye wal ma kolo mugu أئنا لمبعوثون خلقا جديدا ko mina kunu kan ke dan fe pro werewa ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات ala والأرض ko to bala katirina ala an yusawiya banana ko nyere ko no bolo la ka ba ko len ka la yere ka do la hara jodu che ko biye na ko ni yoro ni dun de ne ko wo bo klen ka dun ka ba sigira kana asira ko len de ne yawa ala de ko bala katirina ala an yusawiya banana ko monun se ga da ke ka bla ko len ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات ya والأرض ma ya ala mi sangolo du ko da قادر على أن يخلق مثلهم ale se masai ka fa bu no kana wele diama وجعل لهم أجلا لا ريب فيه ala wati donne sigi bela jere la reba fi siga siti domina فأبى الظالمون إلا Imam كفورا do sere bitanga yar kun tonyo no bana illa ko pura puna gara ka do ya so no dora ne ma قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي wallahi awada maderu ne ala ka hina magasan kile de kumi awmulo إذا لأمسكتم خشية الإنفاق wallahi aku ga kuma ne khashiyata al infaq na fakadin ya sere ala wa kana al insanu qadura para madin kara fitri walaida ولقد آتينا kuma موسى kana teme wallahi na sura ngar jega de kumi nyombo la ko tiso ko wallahi tiso la amsaktum khashiyata al infaq nafakatin ya sira kaso wallahi ku ba ku manne don kana din sanu qafura pada madin tega madele na gaje ba ala de bolo wallahi ala kan gaje ko dayale ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات ala ko kama ko kono to nyori nabillahi musa ma kama ko kono to bangine ala ya be di nabillahi musa ma kama ko kono to nya bela jere ko ay tu fana duma والسنين أيكم جلن دوما الأصل أيبر دوما اليد أيو دوما الجراد أيو دوما والقملة أيو دوما والضفادع أيو دوما والدم والعصا آيات المفصلات كابو كونتو على الذين بالله موسى كما قوم فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم إذا بني إسرائيل كانوا ينافون من أن كابو كونتو إننا وقال له فرعون فرعون نكابو يا فويسا إني لا أظنك يا موسى مسرورا ko sen فرعون دكو موسى ko موسى نيا بالا ما halakile odi masuhuran wala aku musa ko nenya bala ibone no restaurant ko musa mate aku ibone no aha itaraka bado alhatina bisuina no joyibo aha
قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. Ako Firauna ma akibado masa sim foi manin jigi funa kera sankolo dukolo damba ala o de nin jigi بصائر kake duskuna fleli وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا. ko wa Firauna ni Musa ba jigi ka fe ta shene ne do e ma ko bele bu ne ko akila wa Firauna ta shene Allahu akbar al maqbur min al qubur al halak la tadu quburan wahida wa li maqburan kaseera فأراد أن يفزهم من الأرض Firauna ya nyini ka ya kala buka ko dukolo ka فأغرقناه ala ko ni Firauna tunu ومن معه ati ma ni جميعا Firauna no ko betul na nilla وقلنا من بعده ani ako Firauna fatilen ko fe لبني إسرائيل bani Israel tawi اذكروا الأرض ay sigi dukolo ka no la terre promise ay ta sigi Palestine فإذا جاء وعد الآخرة la harajo do la hidu kan ana ina bikum latifa ni arabina na latifan au ka foka fode ay latifun ala sor fulaw al latiful maqrun wal latiful maqrun akala وبالحق أنزلناه وبالحق ako نزل. bil haqq anzalnahu ani qur'ana anya digini chede ay wa bil haqq nazala wa digina don ni chede hunaka farqun bayna al inzal wa tanzil hunaka al farqu bayna anzala wa nazala anzala ka digi jumla tan ka pe digi nyonfe kana bla lawhul mahfuz ko qur'ana ku biteno lawhul mahfuz wala ka be digina nyonfe dufu atan wahida di bokkena to kuma ka qur'ana lawhul mahfuz la ka digi kra ka don ni ore kara samuga an sabako ore nazal nai ni nazala me doro bi tashdid jigin dondoni nana na ala wazni af'ala o a jigini be nyonfe global kana na ilahul mahfuz wala ala bi gore wa bil haqqi anzalnahu anya jinga na ilahul mahfuz wala kani chende wa bil haqqi nazala wa jigina dondoni ni chende وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ko sai na wara ni kin sadi ali baba le kama وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس ako qur'anai faratnahu nya farafara samuga ani sabakono mun kama muko bisa ka be jige shi na muhammad ka nyon ko ngani mun ke litakarahu ala nasi ika kala moka ala muksin basigika ونزلناه tanzila تنزيلا ne ala qur'anai jige ni yara de سجدوا بنفسه aha قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ayala be sujudu bi amase sujudu ma fola amase aya plana ne sujudu amini sabo ka apa ka sura ka dan ne قل آمنوا به أو لا تؤمنوا apa ay liman yani qur'anai ay liman yani qur'anai wal ma ay liman yani qur'anai wal ma kana liman yana ad-dhamir yarji ila aqrab mazkur ay liman yani qur'anai na kalima mi kalima na kalika fi aha إن الذين أوتوا العلم من قبله ako ma mun sona doni ne ka konseina muhammadu ne إذا يتلى عليهم ala ko na ay na ay ni qur'an ay mi ka kaluka يخرون للأذقان سجدا wallahi ubunte ubongon ka sujada no buka sujudu be alai ويقولون سبحان ربنا ay Allah be sujudu be doni baage wa ko subhana rabbina sanya be aw mai إن كان وعد ربنا لمفعولا wallahi aw magallahi du kan kera la mafula kefenyi ويخرون للأذقان asera sujudu ma wa yasiruna lil azkan ubbe ubongon ka ko sujudu be wa yaziduhum khushu'a ويزيدهم abu خشوعا jidi ala ni israila Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Memang mungkin sama orang dia. Kira ko dama sujudu fa shahidu yan sujudu kira ko sujudu la ay di ay re ta so na ala ko min gelendo iba ko dora banne قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ini ayatul isi Qur'an ko Ibnu al-Mani rahimahullah ka balo dugu kono ka sigi ka sai ka bone kono iba ay zikru shawatan sabab wallahi di sai ka bone kono ma shi sigi ka bone mena foka ta shi ka sai ma ayatul isi ore dan ne tofle ne ta ma qul Allah aw ادعوا الرحمن ayyad ma tadu falahul asmaul husna ni ayatul isi bani jara sandola ne faida bianya di modo tara faida korobo wallahi kana jabu fani o tini ede mina fi nya be sisa sa o fini ndoro ibo ka dora ada kun iga ko cheni ka gila sisa kle wala wala korobo ma kle saba akorobo
Suleiman قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ka kuru ko ka kusa ka yare ko ka fu ka na ala kire wele ka yare sala wele qul ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ka yare ma bare ko ala ko ngasa fla na were ba dare atita Muhammadu ni ba ka kuma ko ala ko nga sasa ka yare ga wa Rahman ka dum ko kana na fla wele ka yare do me fla wele da ala ko qul ادعوا الله na kala ay ala wele abudu Rahman wal ma ko hina masa wele أيما تدعوه Allah wa lisatul jalalai الله أسماء الحسنى Allah to wakil Allah to wakil ni atau dari sifat dia. Ya Allah, boleh ya. Allah to ismul azam mimpi ismul azam bela jadinya dua kalau kan. Boleh ya Allah. Allah. Karena sudah sih. Angin apa kamu? Ya Allah. Firman. Awal Rahman, awal Mekar Rahman masa wale. Dia ni flat darah nyongka. Allah to wakil kononton to dia kan ni nyongka ni yorina. Ya Allah ya Rahman. Kau dia. الله أكبر قل ادعوا الله كقال على ولده هذا الرحمن والملك ولني الرحمن مساكين مساي ايا ما تدعو تموت ما نبنا على ولده فله الاسماء الحسنى تقول مو على ولده كون تو اني كون من حفظها وعمل بمقتضاها دخل الجنه والله على تقول كون تو لما يدرس سيبي الجنه كون يا فوي تعالى على تقول كون تو اني كون تو السؤال السؤال ما شاء الله السؤالين ما عندهم بسم الله متى ولا تجهر بصلاتك أقول ولا تجهر بصلاتك أقول سيدنا مولك دينك سيدي بغي كبير لكمنا كان جاكنا نا كسيدي بغي تواغو قرانا نيني ألو كان بغي كسبة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها يا سوا كان بغي ولا بلا جرمان ولا تفاتك بها ikan adu ko fana fosla men munumbi ko rotane kana وابتغ بين ذلك سبيلا ka chamanche ta ulu fulani nyonche ya sabilan ka chamanche wasafa sabilan ka ta qur'ana ko وقل الحمد لله sabilu ka jiru me qur'ana ko aba ka sirai aba ka chamanche e bodo ndu ne nani nama ne وقل الحمد لله wa qul alhamdulillah afutalu alai الذي لم يتخذ ولدا masabi ndiye ni den tate ولم يكن له شريك في الملك jejabante masabi mbola kama sayala ولم يكن له ولي من الذل jejawamake masabi mbolo doyate وكبره تكبيرا وكبره إكو مسايم بني تكبيرا بني الله أكبر يمين في ينيكا كونيا غمينا تبغى دامنا وبدامنا وقول الحمد لله ما إبافة توكلت على الحي الذي لا يموت يقول لا يفر وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا شنبي ولمنا أنا أنا أدرك شنبي ولمنا إنك كرابي شيء كلام ده مناك كوشان كرابي شيء يا كوكابا كم يا فالك كوشان kira ko mi ka chila ni yoro ina mi kala ni qur'ana aya ina yana an segi wati ce ni min bora la ka jadu fani kile sawa ko be kira segi na kana ce ka jura ko ya rasulullah na la halaya bera jele yele mana ila ahsani halim kata la halaya ni mana Allahu akbar ko ya ayatu bisi atumana am fam am anya soro شعربات من شيوخي من فراكا ويتوكلت على الحي الذي لا يموت عدد فانا أما عددك كنيه بس كل أولي ولم لا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن أسو بإسلامك سو هكذا ما بدردو yeso bi mine ye ma mi nyana ma mine ma gelo kondo ma bi ulo so ya ada kun yo ma badri ma kun ada dukan ko di nation bi wolo la ma izinu mo wolo ka ke ayake akana jadu fanyi ala ka ngene ya صدق الله العظيم